Gwede Mantashe, the ANC's national chairperson, takes a swipe at the currently suspended police minister, Senzo Mchunu. Stay through in this video with me in this video to understand that why is Gwede Mantashe taking a swipe at Senzo Mchunu. Let us watch this clip. Now, igenda kufuneka isazi lesispace ibe ethical, ungagedwa kanti ufuna ukuphaka uthi imali engeke yakho, imali yakho igama layo kuthiwa isalary. Ukuthatha imali engeke salary awukho ethical. Ufuna komnye uminister osengcingweni nguminister umchulu. Funeka udibane nomchulu, once uthatha imali engeke salary yakho uyigale epokothweni yakho, dijana nomchulu.